David Odutu Apolone Cholong LC1 Apopong Orane Malera Nyesida Ebalabe Mamuda na Iborena Soditi Ai Somaun Poneda Lopolo Etwaketa Itunga Katutupeteke Lude Luseta Kamedia Laijari na Ikuroskeda Ikaramoja Atutu beteng ni nyata itu. Ise pedo to reto malwa beteka. Alo sita katuni dia, alo sita kita gwelar. Pedo rete ay ngarakina due kecayanga na rosemero. Are nataka Amonyakin ka chese busine ida. Na be de la twan ni bunti kole de la na kodio rakhe misiri kena atrakita. Aweti alos ana ngone. Obongori na kanyete tubuju. So biane siden da lumuta ngode sisi woni oh sorry kanga sati Ikaramoja sapat beti angini karune peto lapalo polo eja Ikaramoja eyarit ngana Amonyakin yang tu sehari yang bonde adoltu mon makas bonde apa itu se mami kerate se yari sione se kera kalau ke bawah foto siap baik se gue ngolo pelate mabon karibu foto lele ngata amo foto bongo kisida foto Bukan jabon ni, nyon pedorisi ni jam. Tema tersun bonde, atap. Bakasa atap abon. Sekini tengok kidinjang, ikini kidinjang. Wene tengok dah kana manare kau. Dodo la dono poto wena tamun, ane pi boyo sio, ani nyamia sio. Wena tahu terus sio ni bapete polo, jangan bapete polo na alari kada kada. Bapata na chile alari. Abubakar Ibirot Edope Kaloka tutubeti kana kwenye kolomunte kote mulangole nese mwenyebe eraido achonisine polonoi ejaida tutubeti omonyidebe presidenti nepe keda pugan neside koto ireiki ponelo ayuara situnga lude losetai kam Brani ngona twani arte apubengo ariebo ne pipilino otaoka anu atwana rana nare agiari kolipolo nishoto na doketa tena itijande se loka rete tonga panya bala museveni papa le ya ite icholo eje security anwere security leje ite soma me Ikaramoja debeta kanene tata sinanu ikoteni Thomas Odeke lodere giso lode jeni akrono ayuara kotamulo malera nese chamuni tebe idila siripotan luka kangasha nuka Ikaramoja kotoma tutubeteke konye daebe ekotitunga atitingor kojala kena pugan kisoma nuebusa kidito. I want them to remain calm. I know the office of the RDC will automatically feed the office of the president and see the way forward how to manage the issue of the Ikaramoja. I don't want my people of Malari to live here. I know the government remains the government. The issue of the Ikaramoja is going to be managed. I have to assure you that there is maximum security because this man John Robert was killed by the Ikaramoja warriors the other side of Nakapiripirit. So for us in Bukedia it is very tense. Security is there. It is only very unfortunate that the Ikaramoja warriors whom we even in Bukedia are called Mamai, those are our relatives from the other side, can do this kind of terrible things to our residents. I have already communicated with the district security team of Nakapiripirit. As I talk now, they are in an emergency meeting. They are also communicating with Moroto to ensure that the perpetrators of this act of murder are brought to book. David Wright Opus TV East Kobukedia District.